Okay guys, mao ni ang lugar sa Pilipinas, sa pinakasuok, usa sa pinakasuok sa dili sa Bohol. Bohol sa Kampiton, Inabanga Bohol. Kanta karon ako pag umangkon guys. Paminawa lang ninyo. Nya kaibaw ko nga mo like, mo share, pumuani nya, subscribe dayon sa akong YouTube channel nga Nerdbits TV. Closer I get to loving you. Give it time, a little more time. We'll be together. Give a little smile, what a special smile. Mo ni iyang amahan guys. Give it time. Okay. Mo ni iyang father. Right, supportive kayo niyang father guys. Rin na siya inahan po. Please subscribe, like and share to my YouTube channel Nerdbits TV. Thank you. Ha? So much